Ingabo z'u Rwanda zatangaje ko abasirikare 3 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda bitwaje imbunda. Umwe muri abo basirikare yishwe arashwe nyuma yo kurasa ku ngabo z'u Rwanda zari ziri ku burinzi. Abandi 2 bakaba babaye bafunzwe. Ku ruhande rw'u Rwanda ntawakomeretse kandi ubu iperereza riracyakomeje. Byabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa kabiri mu murenge wa Rubavu, akarere ka Rubavu. Umwe muri abo basirikare yishwe arashwe nyuma yo kurasa ku ngabo z'u Rwanda zari ziri ku burinzi. Amakuru dukesha ibinyamakuru bya hano mu Rwanda, iri tangazo rivuga ko muri iki gitondo saa 7:10 abasirikare bitwaje intwaro b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bambutse umupaka bava muri DRC binjira mu Rwanda mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Rukoko, mu mudugudu wa Isangano. Iri tangazo rikomeza rigira riti abasirikare 2 Sergeant Asman Mupenda Terimite w'imyaka 30 na Koporo Anyasaka Nkoyi Rusiye w'imyaka 28 bataye muri yombi n'uburinzi bwa RDF bufatanyije n'irondo. RDF ikomeza ivuga ko abasirikare ba FARDC bari bafite imbunda imwe ya AK-47 ndetse na magazine enye zarimo amasasu 105, ijaketi imwe y'ubwirinzi ndetse n'agasashi karimo urumogi. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda buvuga ko nta muntu wo ku ruhande rw'u Rwanda wahagiriye ikibazo. Bwagize buti naho umusirikare umwe wa 3 we yarashwa arapfa ubwo yarasaga mu bashinzwe umutekano, ingabo z'u Rwanda byo ntawe wigeze ahakomerekeramo, ntawe wigeze agira ikibazo. Ibi bikaba bibaye nyuma y'umwuka mubi w'ubushyamirane hagati y'u Rwanda na Kongo, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda ko ifasha umutwe wa M23 utera icyo gihugu. Kugeza iyi saha dukora iyi nkuru ntacyo Repubulika ya Kongo iratangaza kuri ibi byabaye. Mu Bwongereza benshi mu bimukira bagomba koherezwa mu Rwanda baburiwe irengero. Amashyaka ya Tshisekedi na Vital Kamerhe yatsindiye ubwiganze mu nteko. Ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye. Minisiteri y'Umutekano mu Bwongereza yagaragaje ko ababarirwa mu bihumbi by'abimukira binjiye muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagomba koherezwa mu Rwanda kuri ubu baburiwe irengero. Inyandiko z'iyi minisiteri zigaragaza ko abagera kuri 700 mu bihumbi 5 bateganywaga koherezwa mu Rwanda aribo bazwi aho baherereye. Abayobozi muri Minisiteri y'Umutekano bagaragaje ko bari hagati y'100 n'150 aribo bashobora koherezwa mu ndege ya mbere hashingiwe ku kuba abatoroka ari benshi. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ko aba mbere bazoherezwa mu ntangiriro z'uyu mwaka mu gihe itegeko ryemera kubohereza ryaba ryemejwe n'inteko inshinga amategeko. Uyu mushinga w'itegeko ukumira imbogamizi zishingiye ku mategeko kuri politiki y'u Rwanda na bimwe bikubiye mu itegeko rigenga uburenganzira bwa muntu kandi uha minisitiri ububasha bwo kwirengagiza ibyemezo byatanzwe n'abacamanza bo mu Burayi. Nubwo bimeze bityo ariko muri iki cyumweru gishize wamaganwe n'abadepite 50 batekereza ko amategeko atasesenguwe neza basaba ko hakora amavugurura yo guha imbaraga uyu mushinga. Kohereza abimukira byagomba gukorwa muri Kamena 2022 ariko urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu rurabihagarika. Imbogamizi minisiteri ifite kugeza ubu nuko nta bimukira benshi izi aho bari ku buryo abifite bo kohereza mu Rwanda ari bake. Harimo kandi imbogamizi mu buryo bwo kubakura mu bigo bacumbikiwemo bagezwaho bafatira indege bushobora gukomwa mu nkokora n'abigaragambya, ikirere kibi cyangwa abafite amasezerano yo gukurikirana indege cyangwa guherekeza abimukira bashobora guhagarika uwo murimo. Byanavuzwe ko Minisiteri y'Umutekano ishaka gukoresha indege za Minisiteri y'Ingabo
buryo bwo kwihutisha ibintu, ariko igisirikare cyatangaje ko kidakozwa iby'uwo mugambi. Indi mbogamizi ishingiye ku kuba u Rwanda rwaba rutiteguye neza bitewe n'uko nta banyamategeko bazafasha abimukira. Icyakora amasezerano mashya ibihugu byombi byasinyanye mu kwezi gushize yari agamije kuziba ibyo byuho binyuze mu guha ingufu urwego rw'ubutabera mu Rwanda, rongerwamo inzobere z'abacamanza no gutanga amahugurwa. Umubare w'abimukira binjira mu Bwongereza batoroka mbere yo gushyirwa mu bigo hitegurwa uko hazoherezwa mu bindi bihugu akomeje kwiyongera. Bivugwa ko kubohereza bishobora gutinda mu gihe umubare uhagije waba utaraboneka. Yvette Cooper, ushinzwe gusesengura politiki muri Minisiteri y'Umutekano, yabwiye The Telegraph ko hari ibibazo byinshi muri gahunda yo kohereza abimukira. Yavuze ko ku ikubitiro hateganywaga abantu 17,000 ariko ubu benshi baburiwe irengero. Mu Ukuboza umwaka ushize nibwo Ubwongereza bwateguye bunashyira hanze umushinga w'itegeko uzemerera iki gihugu kohereza abimukira mu Rwanda. Uyu mushinga w'itegeko washyizwe hanze nyuma y'umunsi umwe Minisitiri w'Umutekano wo mu Bwongereza avuye i Kigali gushyira umukono ku masezerano mashya agenga ibijyanye no kohereza mu Rwanda abimukira binjiye mu gihugu cye binyuranyije n'amategeko. Aya masezerano yari yasinywe bwa mbere muri 2022 yongeye gusinywa kugira ngo asubize ibibazo byagaragajwe n'Urukiko rw'Ikirenga rw'Ubwongereza rwayanenze ko adakurikije amategeko. Rwavuze ko u Rwanda ari igihugu kidatekanye, ko hari impungenge ko abimukira bazoherezwa mu Rwanda bashobora kuzajya basubizwaho baturutse bahunga. Aya masezerano mashya n'uyu mushinga w'itegeko byose bikozwe mu buryo bukuraho izi mpungenge zari zagaragajwe n'Urukiko rw'Ikirenga mu Bwongereza. Komisiyo y'amatora ya DRC yatangaje ibyavuye mu matora y'abadepite b'inteko ishinga amategeko y'igihugu, aho ishyaka UDPS rya Felix Tshisekedi ryabonye imyanya myinshi rikurikirwa n'irya Vital Kamerhe, mu gihe ishyaka rya Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi ryabonye imyanya 18. UDPS rya Tshisekedi ryabonye 9.26% ryegukana imyanya 69. Rikurikirwa na Agakoni akanyerezo UNC rya Vital Kamerhe ryabonye imyanya 36. AFDC akanyerezo rya Perezida wa Sena ya DRC Modeste Bahati Lukwebo n'imyanya 35 na AIB rya Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde n'imyanya 26. Vital Kamerhe wabonye ubwiganze bw'amajwi mu ntara ya Kivu y'Epfo aho akomoka, afatwa nk'umuntu wa hafi cyane wa Tshisekedi. Kamerhe wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ubu akaba ari minisitiri w'ubucuruzi. Ubu ishyaka rye ni irya kabiri mu yafite ubwiganze mu menshi mu mashyaka muri 48 yabonye imyanya mu nteko ishinga amategeko, nayo afatanya cyangwa ashyigikiye perezida watowe Tshisekedi cyangwa se ishyaka rye UDPS. Ishyaka Assemblée pour la République rya Moise Katumbi ryaje ku mwanya wa 9 n'imyanya 18 mu nteko y'abadepite 477 batangajwe kuri 500 baba bagize umutwe w'abadepite. Bisobanuye ko perezida watowe Felix Tshisekedi azaba afite ubwiganze bwisesuye mu nteko ishinga amategeko yatowe. Komisiyo y'amatora ivuga ko ibi byatangajwe ari iby'agateganyo. Abatowe bakazemezwa ku buryo bwa burundu tariki ya 12 z'ukwezi kwa Werurwe. Amashyaka yose hamwe 48 niyo nibura yagejeje ku majwi yasabwaga ku rwego rw'igihugu angana na 179.765% kugira ngo agire umwanya nibura umwe mu nteko ishinga amategeko. Andi mashyaka agera kuri 25 arimo Alliance des Congolais pour la
Fondation des Nations, rya Denis Mukwege cyangwa Erigidi rya Matata Ponyo wigeze kuba minisitiri w'intebe ntabwo yagejeje kuri ayo majwi, bityo nta mwanya yabonye mu nteko ishinga amategeko. Amashyaka n'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kunenga ibyavuye muri aya matora bita ko yaranzwe n'uburiganya bukabije. Abadepite bagomba gutorwa bose hamwe 500. Urutonde rwabo ntirwuzuye kuko hari ibice bimwe na bimwe amatora yashegeshwe kubera ubujura bw'amajwi mu ntara za Kwilu na Nord Ubangi, n'ibice amatora atabayemo kubera umutekano muke nk'Ikwamu mu ntara ya Mai-Ndombe n'Imasisi na Rutsuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Amashyaka 10 ya mbere n'imyanya yabonye mu nteko: UDPS Kisekedi 39, AAUNC Kamere 36, AFDCA Modeste Bahati Lukwebo 35, AB Sama Lukonde 26, Ihuriro 2A TDC 21, Ihuriro AAAP 21, AB 50 Julie Baruku 21, MLC Jean Pierre Bemba 19, Assemblée Moïse Katumbi 18, AACPG Pius Muwabiru Mbayu Mukara 16. Iyi nkuru tukaba tuyikesha BBC. Amakuru dukesha ikinyamakuru TV1 kiratangaza ko Muhanga Shyogwe, bamwe mu bagize koperative y'abagira inka mu Misizi, baratakamba bavuga ko umuyobozi wabo yayinyaze umushinga wo gucuruza amayezi akawikubira ku buryo amafaranga yose avuyemo ayitwarira. Uburundi bwadadiye umupaka wa Ruwa n'indi ibuhuza n'u Rwanda. Burundi buherutse gufunga imipaka hagati yabwo n'u Rwanda nyuma y'ubushyamirane bwa politike no gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara guhungabanya umutekano no kwica abantu mu Burundi mu bitero biheruka. Ibyo u Rwanda rwahakanye. Tariki ya 11 Mutarama 2024 nibwo Burundi bwafashe icyo cyemezo bunanzura ko abanyarwanda badakenewe mu Burundi. Leta y'u Rwanda yasabye abanyarwanda kwirinda ibintu byatuma berekeza mu Burundi kugira ngo bataba bagirirwa nabi. Abaturiye umupaka wa Ruhwa uhuza akarere ka Rusizi na Cibitoke mu Burundi babwiye Umuseke ko icyemezo cyo gufunga imipaka ari ihohoterwa ku baturage bo hasi. Uretse guhahirana mu byahuzaga abaturiye imipaka ku mpande zombi, hari n'abari barashakanye bahuje imiryango ku mpande zombi. Bavuga ko ubwo bamenyaga ko imipaka yafunzwe, abanyarwanda bari mu Burundi basabwe gutahisha itabona, ni mu gihe abarundi bari Rusizi hatashye ababishaka. Ku ruhande rw'u Burundi ntabwo ari benshi bari kugira icyo bavuga ku mugaragaro kuri iki kibazo cy'umupaka. Umwe mu Barundi ushakira ubuzima mu Bugarama hafi n'umupaka wa Ruhwa avuga ko yabaye aretse kujya iwabo kuko yiyumvisha ko icyo cyemezo cyafashwe kitazamara igihe kirekire. Ati ibi bigamije kudusubiza inyuma, nibaza ko bitari bikwiye kongera gufunga imipaka, leta zombi zireba uburyo twabaho. Hari umunyarwanda uvuga ko bajyanaga ibicuruzwa mu masoko yo mu Cibitoki bikaba byahagaze mu kanya nk'ako guhumbya. Ati twajyagayo gushaka icyashara, abenshi twabaga no mu matsinda yaho tugakoresha amafaranga yaho, inyungu dukuyemo ikadufasha kubaho. Undi nawe ati twahakuraga ibyo kurya birimo ibigori, ibishyimbo, itomati, ibitunguru, bo tukabashyira inkweto za bodaboda, isukari, umunyu, essence n'ibindi badafite iwabo. Uretse ibihugu byombi kandi, imodoka zitwara imizigo ziturutse Kongo nazo zakoreshaga uyu mupaka cyane.
Hagati ya 2015 na 2022 Uburundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda. Umuturage w'u Burundi uciye inzira y'ubutaka akemererwa kujya mu Rwanda ahawe uburenganzira bwanditse na leta. Gusa ingendo z'indege za Rwandair ariko zijya i Bujumbura icyo gihe ntizahagaritswe, ndetse abantu bashoboye gutega indege bakomeje kugenda hagati y'ibi bihugu. Icyo gihe rubanda rugufi batangaje ko gufunga imipaka y'ubutaka bigamije gucinyiza abakene kurusha abakomeye ku mpamvu z'umutekano. Ubwoba ni bwinshi ko ibintu byaba bigiye kongera kumera nabi niba nta gikozwe ngo abaturage b'ibi bihugu babashe guhahirana. Iyi ikaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru cya hano mu Rwanda Umuseke. MONUSCO yatangaje ko gahunda yayo yo kuva muri DRC iteye. Misiyo y'amahoro y'Umuryango w'Abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO yatangaje uko gahunda yayo yo kuva mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iyi gahunda yatangarijwe mu kiganiro umuyobozi wa MONUSCO Bintou Keita na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa DRC Christophe Rutundura bagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa kuri uyu wa 13 Mutarama 2024. Bintou yasobanuye ko ingabo za MONUSCO ziba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo arizo zizataha mbere kugeza tariki ya 30 Mata 2024. Hakurikireho izindi muri Kivu y'Amajyaruguru, izo muri Ituri zikurikireho. Umuyobozi wa MONUSCO yatangaje ko ingabo zabo niziva muri Kivu y'Amajyepfo zizashyikiriza inzego z'umutekano zo muri DRC ibice zigenzura, kandi ko akanama ka ONU gashinzwe umutekano kazagenzura uko bizakorwa. Yagize ati akanama gashinzwe umutekano gategereje kugenzura mu rwego rwa politike n'urw'ibikorwa uko icyiciro cya mbere cyo gutaha kwa mbere kwa MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo kizagenda. Bintou yatangaje ko uyu mwaka wa 2024 uzarangira ingabo zose zamaze kuva muri DRC, kandi ko ibice byose zizavamo zizajya zibishyikiriza inzego z'umutekano z'iki gihugu. Misiyo y'amahoro ya Loni yatangiye muri DRC mu Gushyingo 1999 hashingiwe ku cyemezo cy'akanama ka UN yitwa MONUC. Izina ryaje guhinduka muri 2010 riba MONUSCO. Inshingano MONUC yari ifite yari ukugenzura ihagarikwa ry'imirwano hagati y'impande zari mu ntambara muri DRC, ariko ubwo yahindukaga MONUSCO yahawe iyo kubungabunga amahoro n'umutekano byasaga nk'ibyagezweho. Icyo MONUSCO yari igamije nticyagezweho kuko mu gihe byagaragaraga ko intambara yahagaze, imitwe yitwaje intwaro nyinshi yavutse mu burasirazuba bwa DRC isubiza inyuma intambwe zose zatewe. Mu gihe cy'ivuka ry'imitwe yitwaje intwaro ku ruhande rwa MONUSCO habayeho imbogamizi yo kugerageza kubungabunga amahoro n'umutekano bitari bihari. Ubutegetsi bwa DRC bwanenze umusaruro w'ingabo za MONUSCO busaba ko mu mwaka ushize bazaba bavuye ku butaka bw'iki gihugu. Mu Ukuboza 2023 akanama ka Loni gashinzwe umutekano kemeje ko zigomba gutaha muri uyu mwaka wa 2024. Gasaba impande zombi zireba zirimo DRC gutegura iki gikorwa. Ingengabihe yo gutaha kw'izi ngabo yatangajwe na Bintou na Minisitiri Rutundura n'umusaruro wavuye muri ubu bufatanye. Gicumbi mu kibuga hagati Nkuba yakubise abakinnyi n'abatoza. Mu karere ka Gicumbi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Mutarama 2024 ubwo kuri stade y'aka karere haberaga umukino wahuzaga ikipe y'abakobwa ya Inyemera na Rambura, Inkuba yabakubise irabakomeretsa. Ibi byabaye ahagana saa 6 n'igice bibera mu murenge wa Byumba, akagari ka Nyarutarama, umudugudu wa Nyarubande ya gatatu. Bivugwa ko umukino wari ugeze hagati ku munota wa 65 kandi imvura yagwaga ari nke. Umuseke wamenye ko Inkuba yakubise abakinnyi 8, aba barimo ab'ikipe ya Rambura 6 naho ab'inyemera ni 2. Iyi Nkuba kandi yakubise abatoza 2.
Abakinnyi ba Rambura bakubiswe n'inkuba barimo Uwimana Iduhaye Diane w'imyaka 15, Isubiriza igihe Janine nawe w'iyo myaka. Yakubise kandi Uwayisaba Olive w'imyaka 15, Kasedeline w'imyaka 19, Gisubizo Umulisa w'imyaka 15 na Uwiduhaye Valentine w'imyaka 17. Ni mu gihe abakinnyi ba Inyemera ari niyo Kwizerwa Devota w'imyaka 16 na Mutuyimana Clarisse w'imyaka 17. Abatoza ni Niragire Jean de Dieu w'imyaka 36 na Umutoni Uwase Marie Giselle team manager w'imyaka 30. Umuyobozi w'aka karere ka Gicumbi Wera Parfait yabwiye Umuseke ko uretse abakobwa babiri barembye abandi bari burare batashye. Ati babiri nibo wabonaga ko bagize ikibazo gikomeye kuko bameze nk'abahiye ku mubiri. Harimo uwahiye ku gice cyo ku gituza undi kwita ko, ariko muri rusange ntabwo byacitse cyane kuko baravuga bafite ubwenge nta kibazo uretse uko gushya kwabayeho. Bakurikiranywe kuva impanuka yaba, uretse abo babiri bashobora kuba bari burare basezerewe. Ubu bose bakaba bari kwitabwaho ku bitaro bya Byumba.